Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka laipoi terek unailar menta usnam arajar arpo, kasnong pendang umyong lengba ka Education Committee, kalapan kuburam yaki nyongot kisamla pule, jong kani kasnong, kibala pas ba, bat wanra nam, bat kaburam ya kasnong katau hi borok away. Habai keren bat ka Batisi TV, u Secretary jong ka Education Committee, kasnong pendang umyong, uba di Balman nong sin. Ulai tu baka negajing pen kuburam, kadai kasin ka bapra, baka kasnong kalale komsi benta, ban ay man siya mi kisamla ki bapude, ki bapas ba haki eksamen baper. Ki nyongot kisamla pude ki balayo buram hakani kasngi, ki kentop ya kasamla LB Dariti marbanyang, kabala pas ka class 12. But yo propway point iwe percent haka exam CBSE. But nriyongot kiwe pat kide ki bala pas ba ya ka examen class 10. Bakan top ya usamla dalang kiso mertong kandai puar point lai pulai percent ubalayo distinction nriutli ki subject kasamla dapi ban siudor karmolong prapusan persen. Usamla Francis Lingdo Kelang nyo pupra point sanpo persen. Usamla Sensar Lang Rentatiang nyo punyo persen. Kasamla Ami Day Shisha Rentatiang nyo punyo persen. Bat kini bro sangot kidei kibapas ya ke eksamen jong ka embos. Kat ba kasamla Rose Tina Marwen nyo persen kadai ke balapas ya ke eksamen ICSE. Na pedang kini ke nyongot kisamla pule. Udalang kiso mertong uladai ubalawan cakamat ubalarung haka kerdan kebasan haka top 20. Kasnong pendem umyong haka nikasngi kelapun kuburam mikini kisamla daki mementos ka Certificate of Appreciation bat kapisa. Kum kasnong pendem umyong mairang ngilayak ia kani kalenti kaji pen kuburam yaki kena menta keladai ka kenti kabapra ngilayak pratili gisnam bat hakani kajing penkuburam jongi kasnong ngidon kajing temu kalong ban aimit sim yang ki kena ki bapule haki school haki higher secondary bat haki jaka baper ndai ki dei tangki snong tangki trai snong jong kasnong pendeng umyong ngisngong buram yang ka dorbar snong haka jing yalam ukli usodar jong kasnong ba bonat simyong bajulong unong aimen sim yagi tenat trekam baper bangila ba penyaj baik yagi kam nakawai kasnem syakawai pan mentah kasnem idon iwai iba lakon badai banyo ya ka award katkom ka kriteria jong kasnong balabu ibaningkong ibala yo naka class 12 idei i Miss LB Dariti Marbanyang. Nangta naka kelas 10 ngidon udalang kiso mertong uba lapas kambha bat walara ru ya kanam kaburam jong ka school jong ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School bat kalolong kaburam ru yangi kasnong barokaway namar ulapoy haka 5th position jong ka merit list jong ka embos nangtang ngidon imis dapi ban siudor karmolong ngidon i Francis Lindo Kelang nangta usensyar rendatiang nangta i Ami Day da Shisha rendatiang ban i Rostina Marwen kini ki nyongon ki awadis ki belayo ya kadeka kusnam joga snong nagaliang juga sedang ngiai da ka memento nangta ka Certificate of Appreciation tang bansa kan mau yaki bat kumjuru da ka cash award langim la ban ai bon henry ka ai ka bangi ai ngiai kum ka dang jingyo ko re ka jing le bha jongki bat ha juga por ba kinang la ban le bha nagawe ka snem syakawai pan ngidon ka jing kermen ka baskem bang kani kajing persang jong kasnong ngiu i babon ki kena kiaksan kimdei ba ki kwa ya kapisa henry ki kena ki kwa pan poi sekman man yo ya kani kajing penkup buram wat lang kadai tang ha level jong kasnong
ngidon kejing kermen ke baskem bagi kimi ki kepa badai na kasnong pendeng myong bat kiwai ru ki kimi ki kepa kentop ya kinong pule balese lengba kan kejing persang kabarit jongi kasnong pendeng myong kan long ke kubor ke message ya pi baro ba pinya tresitom ni minat top hagejing pule kenang ba pinyo ya kini ki award kini ki jingle burom yong kisnong ni kiskul bat kiwai ro ka message ka ba akwa ban ai nakabanta kini ki hinyongon ban nakabanta baro kiwai ki kena ki bampat semkot syagani katong ba kinang lebha kenang bakinyo hawai kepor kalong wok ha tresitom tan hado ba pindayo ban penpa yal kajong ka kerteng ban yo kanam kaburom ban penpong ya kan ka pansingan ha imai ipa ijong pi ha kasnong ka thau bar ha ka school ka ba pidon blai nang kurku ye pi ki kena baro ban kurku ya baro lang kinong pule kamtam menta usnam arjara pau langidon hagani ka period ka bangimyo ban long class kumbaju long borobor langidon ke jingkermen ke jingen ba lembah ke jing penyang jong ka sorkar hagawai ka klipmat ngin sayo ban plino ya ki school kumba ka ban long nang bangini ngi kinong hikai nginyo ban ai ya ke jing hikai kiba biang bah naga benta kinong pule baro.